Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Бишкек кабардын көрөрмандары, алыскы жактан көрүп жаткан мына сүйүүчүлөр. Биринчи мына ушул серебристый түстө Toyota Wish азыр базардан чыгып жаткан учурдан токтотуп сурап жаткан учурубуз. Жылы 2003, объем 1.8, передний привод, расход 10-12 дейт. Пробег 208 000 км жүрүптүр, баасы $6500. Номери 0500 25 75 44. Азыр унаанын ээси жаныбызда турат, азыр сурап беребиз. Болуш канча экен? 6-3 беребиз. Болушу $6300. Несин жасаш керек белки? Только айдаш керек. Только айдаш керек. Жасай турган жери жок. Эч нерсеси жок, жазасыз эле. Пробег 208, монитор бар, задний камера бар, салону жакшы экен достор. Азыр биз артында бир көрөбүз. Жакын күндөрү Toyota Wish алам деп жүргөндөр болсо, анда көрүңүздөр, биз кийинки уланы көрсөтүүнү улантабыз. Honda Step Wagon Spana. Жылы 2004, 2 объем, газ, бензин, $6500. Номери 0734 22 26 31. Honda Accord Tarnova Sir мотор. Жылы 2001, 2 объем, баасы $4600. Коробка автомат. Номери 0708 48 01 01. Honda Odyssey Absolut, жылы 2003, 3 объем, автомат. 145 пробег, $5600. 551 54 83 38. Toyota Estimo, жылы 2003, объем 2.4, $7900. 0505 27 77 60. Subaru Forester, кызыл түстө 182 пробег, жылы 2003, 2 объем, родной краска. Баасы $5500. Номери 0500 164 333. Toyota East 270 пробег, жылы 2003, объем 1.3, $5000. 557 26 06 75. Toyota Epsom, жылы 2003, 2.4, автомат, 192 пробег, $6700. 0772 20 45 07. Honda Accord, жылы 2003, 2 объем, газ, бензин, $6900. 0502 22 44 49. Toyota Harrier, жылы 2002, 3 объем, автомат. Любой проверка дейт. $6900. 555
42 01 03. Toyota Ipsum жылы 2003-24 автомат. Расход трассада 9, шаар ичинде 12 дейт. $6,900. 2 ключі бар дейт, чип ключ. Номері 0700 705 950. Honda Stepwagon Spada. Серебряситесі тұрады, жылы 2003-24, полный наворот деймін, ашылжа жазып тұр. Басы $9,600, 0555 90 0555 79 67 63. Toyota Allion жылы 2003, объем 1.8 автомат. Состояниясы без вложения деді. Азыр унаның несіменен дағы сөйлешеміз. Негізгі басы 5, негізгі басы $6,700. Болыш қаншалық бәке? $6,500. Номері? Honda HR 190 пробег, жылы 2004, объем 1.6, bir хозяин деді. Басы $5,900. Номері 0555 11 40 02. Bunun болыш қанша екен болыш? 5-6. Honda Stepwagon RF2 идея состояниеда. Жылы 2002 объем автомат. СТВД родной краска. Bir хозяин екен. 2011 жылдан бері. Басы $7,700. Номері 0705 77 05 77. Honda Elysion жылы 2005, 165 пробег, объем 2.4, коробка автомат. $8,999. Номері 0706 89 90 00. Honda Stepwagon RF3 179 пробег, жылы 2002 объем, автомат. $7,500. 077 81 33 18. Toyota Oppa жылы 2003, объем 1.8, $6,500. Идеяны состояния без вложения деді. Номері 0500 35 81 45.
Honda Odyssey Absolute жылы 2002-2003. Пробег 140. Идеальный состояние деді. $6,700. Номері 0550 76 69 99. Достар, біздің бұл чыгарышыбыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса анда лайк баспаңыздар. Біз кейінгі чыгарышты көрсетуді улантабыз. Көрішкенше сақ саламатта тұрыңыздар.